गोंयांत तरणाट्यांक रोजगार मेळोवन दिवपाचेर भर दिवपाक सरकाराचे यत्न चालू आसा। रोजगारा बाबतींत जागृताय करपाक सरकार रोजगार मेळावे आयोजीत करतले म्हण महसूल मंत्री रोहन खंवटे उलयला। आरटेक्स गोवा खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। एम्प्लॉयमेंटाची चर्चा, अनएम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट कशें कॅटर करप हे लास्ट एक वर्स वी आर प्रॅक्टिकली ट्रायंग टू फायंड आउट वेज एंड मीन्स ऑफ हाऊ वी कॅन टॅकल इट इन द लॉंग रन। हे करता आसतना वेरियस इनिशिएटिव्स हॅव बीन टेकन बाय टेकिंग द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, टेकन द गोवा चेंबर, CII, GSI, सगळे GTA सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेशन घेऊन वी आर ट्रायंग टू फायंड द इकोसिस्टम जातून एम्प्लॉयमेंट कॅन बी जनरेटेड फॉर द पीपल ऑफ गोवा। एम्प्लॉयमेंट करपाक IPB जावं जाल्यार आमची IT पॉलिसी जावं नाल्यार इंडस्ट्रियल पॉलिसी जावं इज क्लियरली डिस्क्रायबिंग इन्सेंटिव्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट टू गोवन्स। आता इनिशिएटिव्ह फुडें घेता आसतना द फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव हायलायटेड इन दीस मंथ की we need to come out with trade fairs which will have some awareness or some job seekers coming in. जवळ लास्ट ट्रेड फेअर केल्लो तातूंत what we have been seeing that normal conversion ratio is roughly about 10% of the people who enter the trade fair. जे लोक जॉब सिकर्स येतात ते स्वतः थंय येवन आपली रजिस्ट्रेशन घेवन सगळें करून दे ट्रायंग टू फायंड where they can be employed. At the same time employer starts looking, HR consultants start looking what is to be done. So ताज्या खातीर ह्या म्हयन्यान आमी जवळ मे आनी जून 10 पर्यंत 3 ट्रेड फेअर प्लॅन केल्ले आसा। पयलो ट्रेड फेअर इज ऑन 11th of this month at Porvorim, which is open for the people of Goa to come, especially North Goa, to come and address their grievances or issues where they say आपल्याक अनएम्प्लॉयमेंट आसा जाल्यार आपल्याक सिनेरियो चान्स मेळटलो काय म्हणून। Roughly from employers side, we already have a confirmation of about 35 companies confirming. The target is to have about 50 companies on board. And ताज्या खातीर सुकूर पंचायती बरोबर लेबर डिपार्टमेंटान टाय अप करून the whole building where the 3 levels will be utilized for different trades, different services which are in offering, and try to create an ambience where employment generation कशी जातली काय म्हणून।